Ovaj isječak je sa kraja videa, samo ću odmah reći da skuvate sebi kavu i da se spremite ovaj video od pola sata, tako da skuvajte si kavu, ovo je nešto što uživat ćete slušati uz kavu. Umrit ćete ako ćete ovako slušati, tako evo, krećemo u video. U ovoj priči možete napraviti film, doslovno. Znači, pored ove priče, Južni vetar izgleda ko Teletubbiesi. Do kraja ovog videa čućete od romantike do zabadanja u leđa, do prijetnji i smrću, do korupcije, do lopovluka, krađe, sve. Imate sve. Dakle ovako, ajmo krenuti u video. Sve je počelo tako što sam ja došao na fakultet u Splitu, KTF, kemijsko inženjerstvo. Ja sam bio studirao zaštitu okoliša, to vam je nešto više kao kemija, baš je bazirano na kemiji. Hemija, ne znam ako ima Srba, da se razumijemo. I sad, ja sam tu na upisima bio prvi, maturu sam najtežu izašao moguću i prošao sve izvan prosječno. I bio sam prvi tu na ljestvici od 25 ljudi koji su bili na rangu i nas je bilo tu 15 iz zaštite okoliša koji smo bili na tom, ajmo reći, smjeru. Tokom prve godine na fakultetu se pojavilo jedna ovako konferencija, znači to vam je gdje vam studenti dovode ljude iz drugih firmi, znanstvenika koji će vam izlagati nekakve svoje radove. Vi sad imate nekakav rad i izlažete ga pred ostalom publikom. I to se zvalo Zaštita okoliša Republike Hrvatske ili Vanga ZORH. I to je sad bilo kao wow, znači o tome su pisali svi mediji i to su vodili neki studenti, njih je bilo oko 10. I sad, ja sam bio jedan jedini student mlađih generacija, jedan jedini preddiplomski koji je bio zainteresiran da dođe na to. I ja dođem na to i ja vidim, wow, ovo je dobro, ovo studenti su napravili dobro, ali ja mislim da ovo mogu napraviti puno bolje. I ja sad želim se priključiti toj konferencijskoj, ajmo reći, grupi. Ja se javim odmah nakon što su završile konferencije, javim se vlasniku te konferencije, pitam ga mogu li se priključiti. I sad on meni kaže, ajmo se naći za 15 minuta ispred, popričat ćemo. Ja gledam, dobro. Nakon 15 minuta ja izađem ispred, čekam njega. Dođe on do mene i kaže, ovakva je situacija. Mi smo svi ovdje već 5 godina, vodimo ovu konferenciju. Nas od iduće godine na ovom fakultetu nema. Ti ako si zainteresiran da radiš ovo, ostaćeš sam. I moraš se sam, ajmo reći, uzdržati, moraš sam dovesti ljude, moraš sam dobiti sve. Wow, ja gledam, znači samo sam poželio biti dio tima, a sad postajem vlasnik, vođa, ovako. I naravno, ja sam već imao iz svoje srednje, imao sam znači grupu ljudi koje ja mogu pozvati. Ja se odlučim, dobro, pričam s drugom vlasnicom i ona mi objasni na koji način je to sve funkcioniralo. Napravili smo jedan sastanak i ona meni objasni to treba tako, to treba tako, to treba tako. Dobro. Skupim ja dvoje svojih ljudi, jednog svog čovjeka i ja i on sad krenemo znači obavljati te zadatke. Meni je bilo impresivno da smo samo on i ja zamijenili 10 ljudi koji su radili taj posao. I sad je došlo vrijeme da mi moramo se javiti vođi tog fakulteta, dekanu, da mi moramo raditi tu konferenciju, da ćemo mi preuzeti to da radimo. I da vidimo hoćemo li dobiti zeleno svjetlo, možemo li mi to raditi, imamo li njegovo odobrenje. Organizira se sastanak na kojem smo trebali biti ja i moj kolega da tu dođemo, međutim, samo ja sam došao i onda smo bili ja i dekan se zove ta pozicija, ja i dekan tog fakulteta. Na sastanku sami, to je bilo ceremonija ulaska gdje su mene ispraćivali i dobrodošli gospodine Rakću, sjedem ja unutra. Ja se njemu postavim pred njega kao sve što smo do tada radili i on kaže, vi možete što se meni tiče nastaviti, imate moje zeleno svjetlo. Šta mi nismo znali? To je da je dekan najmanja uloga u toj cijeloj priči. Došao je trenutak kad smo trebali početi tražiti sponzore. I isto tako trebaju vam ljudi koji će vam pregledavati te znanstvene radove koje će vam slati. To vam je nešto što se zove znanstveni odbor. Ti ljudi, kad neki znanstvenik sa strane nama pošalje svoj rad, mi ga upućujemo
tom znanstvenom odboru i oni pregledavaju jesu li te informacije točne. Taj se znanstveni odbor sastoji od 30 profesora. I sad, tu je nastao problem, jer niko od njih nije zna da mi postojimo i niko od nas nije zna da oni postoje. Mi smo dobili hrpu napada. U međuvremenu smo priključili još jednu osobu u svom timu, to je jedan ovdje poznatiji, neću ga imenovati, ali uglavnom poznatiji govornik i za novine i za sve, naših godina. I on mi se činja kao odličan za odnose sa javnošću, znači da šalje mailove drugima, da komunicira sa javnošću. I u njega priključimo svom timu. I sad, kako to ide dalje? Dobro, sad kad sam ovdje završava dosadni dio. Taj znanstveni odbor nije bio sretan što su mi samo tako dobili konferenciju u svoje ruke i dapače nekoliko njih je negiralo da mi uopće imamo legitimnost da vodimo to. Ali šta se desilo? Prošli vlasnici sve su dali nama. Dali su nam sve podatke o tom što se prije događalo, pristup svemu što su imali i sebe su makli da oni više nemaju taj pristup. Tako da, tili oni ili ne, ja sam vođa, ja imam sve što meni treba. I sad, dobijemo prvi poziv gdje oni nas iznapadaju kako to ne može tako. Dobijemo drugi poziv 2 sata kasnije gdje se ona ispričava, ta jedna od profesorica, ispričava se radi naglog napada i kaže kako će nam poslati 2 studentice diplomskog studija. Diplomskih studija, za vas koji ste mlađi, to vam je dakle nakon 3 godine završenih fakulteta imate diplomski studij koji vam je kao više nisi, sad si neki magistar, ideš radi toga na fakultet. I to su dosta stariji ljudi od nas i oni nama pošalju to. I mi smo stupili u kontakt s jednom djevojkom, 25 godina ima. I sad, meni je to već bilo malo sumnjivo, zašto oni prvo su se protivili tome da mi budemo tu, a sad nam odjednom šalju svoje ljude. Ja sam odmah znao što oni planiraju. Treći poziv došao je sutradan. Mi mislimo kako bi bilo najbolje da vi to prepustite tim studentima koje mi dovodimo sa diplomskog studija. Ja organiziram potajno sastanak između mene i te studentice i moj drugi kolega, da mi vidimo što se tu događa, što oni to točno planiraju. I ja sad sjedimo nas troje i ja nju pitam kao, pa želiš li ti ovo voditi? A ne, ja samo želim kao da mi ovo bude kao u dosjeu, da sam ja ovo imala, da imamo u životopisu, da sam ja to radila, jer će mi to dosta pomoći. Ja kažem, a onda šta su ti oni rekli kao, šta da ti ovdje sad radiš? A nije, rekli su mi samo da se vama priključim, ali ja isto mislim da bi bilo bolje kao da ovo preuzme neko sa diplomskoga. Ja već vidim šta se tu događa. Oni su nju poslali, ona je dakle njihov predstavnik od nas i sad kako će oni nas puniti sa studentima, oni su rekli nama mi ćemo vam dovoditi studente. Ono što će se desiti je da bi oni doveli 5 do 10 studenata njihovim odabirom i onda bi ta osoba koja je, ajmo reći, na primjer ta djevojka koja je tu od početka, ti ostali studenti bi rekli ne želimo mi vas dvojicu, mi želimo nju. Ja sam to skužio odmah od početka. Ja njoj kažem, slušaj, ja sam dobio 2-3 poziva, ja znam što se događa. Ti ako želiš ovo u životopisu, vjeruj mi smo već ovo radimo već par mjeseci, prepusti ovo nama, ti ćeš imati sve i tebe ćemo izbaknuti od svih drama. Govori ona kao u redu, ali nije baš tako kao, laže kao da se to ne događa tako. Ja joj kažem, slušaj, ja se idem u računovodstvo. Nakon toga idemo dobiti spisak troškova od prošle godine. I tu ćemo kao, dođi tu i vidi kako funkcioniramo. Ja i ona odemo sami gore. Evo gdje se baš zakuhtava. Dolazimo mi pred ured računovodstva. I kaže ona meni, aj ti sam unutra, ja ću biti ovdje ispred. Ja gledam kao, pa zašto? Pa ajde da vidiš kako to funkcionira. A ne, ipak ja bi ovdje ostala ispred. Ja gledam, pa dobro. Ja uđem unutra i sad 2 stvari su se dešavale odjednom. Prvo ću mi ispričati šta se dešavalo s menom unutra, a onda ću vam ispričati šta se dešavalo njoj vanka. Ja stojim unutra s računovodstvom. Ovo je prvi put da su mi stupili u kontakt sa računovodstvom. Ta žena, fakultet je na nju čak dobila je žalbu na sebe, tužbu radi fakulteta. Tako da ona je skroz
nema ništa što nju drži da je više interesira taj fakultet. Žena je nama otvoreno rekla da fakultet ima veliki problema sa financijama i da jedini način na koji taj fakultet izdržava je da oni dobivaju od studenata na kraju godine uplate. A to mogu dobiti jedino ako studenti nisu prošli godinu. I da iz tog razloga su testovi previše teški, dapače namješteni, kako bi studenti padali godinu i onda kako bi on to uplaćivali. Da ih od 60 studenata 2-3 prođe u roku 7 godina. Ja kad sam to vidio, meni se smučilo da fakultet tako funkcionira, ali ajmo reći to sam već nekako i zna, jer dosta fakulteta tako funkcionira. I sad, ono što ona nije znala, to je da mi zapravo nemamo, ajmo reći, legitimitet i dalje da vodimo, pošto nas još nisu podržali profesori, i da ona nama ne bi smjela dati ništa, ali ona je nama dala sve. Nismo dobili samo troškove od te konferencije. Mi smo dobili u fizičkom obliku troškove cijelog fakulteta. Mi smo znali točno gdje su išle pare, u kojem trenutku, sve smo znali. I ja uzmem te papire, skrivam ih kao da i ne bi neko vidio da ih imam, jer ja to ne smijem ni slučajno imat. To je velik kriminal što ja to uopće imam. I ja sad izlazim vanka i ja vidim studentica tako je ispred s menom došla. Doslovno stoji ovako i ko da drhti, ko da će zaplaka svaki sekund. Ja pitam šta je bilo. Ona kaže, ništa. Vozimo se mi u liftu dole. Ja sad kažem ništa, čućemo se onda ustaćemo u kontaktu, sutra prekosutra idemo to i to raditi. Kaže ona, slušaj, morat nešto reći. Šta? Mene upravo jedna profesorica zaustavila na hodniku i rekla mi je samo da se spremim za rat. Da ju tako rekla. Dakle, ti profesori koji su protiv nas planiraju zapravo da nas na neki podmukli način, ajmo reći, kako da to kažem, da nas nekako sabotiraju na način koji zapravo ne bi smjeli, jer da on to smio, o tome bi se pričalo. Ali nas planiraju nekako sabotirati na neki način. Ja im kažem, slušaj, ako mi već ne želiš reći ko je ta profesorica, samo nemoj raditi ništa što oni žele i prepusti ovo da se događa. I sad, šta se desilo? Tu večer ona se meni javlja, cijela pod stresom. Ja ovo ne mogu, ja ovo ne želim, ja ono. I sad naravno, ja, koji sam ja, nju tješim, razuman sam s njom. I šta se desi? Sutradan, kad smo mi išli to raditi što smo radili, ona je počela se ponašati poprilično zainteresirano za mene. Jer zla je. Dobro, ona je sad zainteresirana za mene, ali ja nisam za nju. Ja imam curu, mene to ne interesira. I idemo sad, bavi se s tim. Ona je pod ogromnim stresom bila da bi mi dobili još jedan poziv od profesorice koja je rekla kako će se organizirati, ajmo reći, sastanak sa svim profesorima i da će se pred dekanom, kao pred vođom, i da će se tu predstaviti naš rad i naše ideje i onda da će tu vidjeti hoće li se hoćemo li mi to moći voditi ili ne. Ja sam već znao da je to namješteno. Znao sam već da tu neće doći dekan. Znao sam od početka da glavni cilj nije da se napravi to, nego će oni nas pokušati iznapadat, toliko nas srušit da mi pred profesorima izgledamo pogubljeno. Ali, ja do sad nisam upoznat te profesore koji mene žele srušiti. Ja ne znam ko su ti profesori i oni ne znaju mene. Tako da s krivim su se zajebali. I sad, na dan tog sastanka, ja pozovem sve ljude koji su bili članovi toga. Znači, u pitanju je bilo sveukupno 5 ljudi. Da dođemo sat prije sastanka, 2 sata prije sastanka, da dogovorimo cijeli plan. Mi dođemo dole. Šta se desi? Dole već neko stoji. Ja uđem u prostoriju. Ja kažem dobar dan, rukujem se sa ženom. Dobar dan. Samo da vam kažem, ovo što vi vodite, to nije legitimno, vi to ne bi trebali voditi, vi bi to trebali prepustiti, vi sad kad dođete gori vas će uništiti, potpuno devastirati, poniziti, tako da vi to ne bi smjeli voditi. I ja se sad ne sjećam šta sam ja točno rekao,
Ja mislim da sam ja rekao nešto u smislu kako ona to ne bi mogla nikad voditi ili nešto u takvom smislu, da smo mi već dosta to radili i da su to, da sam ja kvalificiraniji nego ona. Nešto sam napravio što nije povridilo ego. U tom trenutku ta žena koja je bila dole skupi noge, skupi ruke oko nogu i gleda u prazno i neće više odgovara, neće više govori. Ja gledam, je li ovo moguće? Ja još prođem ruku, ja govorim kao, slušaj, ako sam nešto rekao, prosti, nije mi bila namjera, samo želim reći da mi ovo već dugo radimo, da nama ovo ide. Neće, niti progovoriti. Ja gledam, jebote, je li ovo moguće? I sad, ta cura koja se zaljubila u mene, plot twist ogroman. Ja pitam kao, pa neš ti vodit kao, koga si mislila da vodi? Mi smo mislili da ona vodi. I pokaže prstom u tu curu koja su mene zaljubila. Ja se okrenem. Njoj suze u očima. Suze. Znači, nju su prisilili da me izda, da mi da zabode nož u leđa. Ona to ne želi, ali su je nekako ucijenili. Profesori su nju nekako ucijenili. Ona ne želi ništa od toga, ja to znam. Ja gledam, ali to je istina. Ona kaže ovako, znači suze idu niz oči, ovako klima glavom kao je. Ja gledam, dobro, ako ćemo tako, ja ću doći gori i održat ću govor i reću da prepuštam tebi. I sad nju je tu gledala ono kao iznenađeno, je li ovo moguće? To sam ja tako lako odustao, odustao. I ja gledam, ja već imam cijeli plan u glavi. Ja ću doći gore, ja ću držati toliki govor da im bude ža što ja odlazim. To mi je bio glavni plan. Sidim u kutu i razmišljam se. On je što pričaju međusobno, a taj što je s menom od srednje škole, znači taj drugi koji je s menom započeo to sve, on gleda u mene i već zna da ja nešto smišljam. Dođem mi sad gore i vidim ja nema dekana. Zna sam. Vidim ulaze profesori, sad meni prstom pokaže, ova kaže, ovaj profesor je protiv tebe, ovaj profesor je protiv tebe, ovaj profesor je protiv tebe. Ovi ostali nemaju pojma što se događa. Ja gledam dobro. I uđe još jedna studentica naših godina. Ja gledam, izgledam poznato. Znači, vi na fakultetu imate studenta ili studenticu koji vam predstavlja sve studente na tom fakultetu. To vam se zove studentski zbor. I predstavnik tog studentskog zbora vam odobrava hoće li se nešto desiti ili ne. Tako da je ona došla tu. Ja sam s njom imao neke interakcije od prije, ali ona je tu bila, ajmo reći, potpuno neutralna. I sad, kreće moj govor. Ja pričam. Napravili smo to. Imali smo planove ovakve, imali smo planove onake. Ovdje je spisak troškovnika. I mi smo pogledali ovaj spisak troškovnika i vidimo da je od 4 do 5 tisuća eura od sponzora, dakle od 30 firmi, 20 firmi koje fakultetu šalju novac, 90% tog novca je išlo samo u alkohol, a 10% u konferenciji. Dakle, velika pljačka para. I nakon što smo mi to sve obradili, sad nastaju ti profesori koji nas žele srušiti. Ja sam već bio spreman na sva pitanja. Ona nas iznapada kako ta konferencija nije od studenta, nego je da ta je konferencija kao profesora. I sad ja sam samo stajao i muča i šta se desilo? Profesori koji su bili neutralni u cijeloj priči sad su se digli i rekli ne, to je od studenta. Oni su to organizirali od početka, to ne bi bilo bez njih, ovo je njihovo. I to je dovršilo do toga da sam ja samo staja i gleda raskol profesora. Gdje ste vi imali učionicu od 30 profesora, gdje ih je 5 bilo protiv nas, 25 ih je odjednom bilo za mene govorilo on to treba voditi, prepustite to njemu, on zna šta radi. Ja gledam, sad je situacija tako neugodna. Ta žena koja nas dočekala dole u prostoriji, koja je sad onako sjedila cijela ljuta, više nije tila raditi ono što su rekli da rade. Ona je samo sjedila, mučala je cijelo vrijeme, dobivala je poruke na mobitel od ostalih profesora koji su protiv nas kao digni se, reci nešto. Ona je samo sjedila i mučala i ošla ča. Mi smo ostali nakon tog sastanka, sjeli dole u prostoriju. Ja sam se u tom trenutku osjećao koji jebeni Rick Grimes. Znači, ja stojim u prostoriji. Ljudi ne znaju ljudi su pogubljeni. Ovaj vamo plaće, ovaj vamo je zbunjen potpuno.
Ovu vamo će sad pokušava srušiti, znači došla ta predstavnica studenata, sila doli s nama i govori, sad će biti rat ne samo na vas, bit će između profesora, bit će napad na mene, bit će na sve zato što sam vas podržala. Potpuni raskol. Ja sad šta ću? Ja sad idem do sobe. Slušaj, jel ti smatraš da bi ja ovo trebao voditi? Od 8 ljudi u toj prostoriji, 8 ih je reklo da bi ja to trebao voditi, da on mene podržava. Ja ne kažem, slušaj, mi ćemo nastaviti s našim radom, ali potiho. Nećemo nikome govoriti da išta radimo, jer oni ništa nisu postigli s ovim što su napravili. Oni nemaju mogućnost da nas ukinu, ne mogu to napraviti, mi imamo dozvolu od dekana i mi imamo dozvolu od predsjednice studenata. Sve što mi moramo je ostati utiho. Iduće 2-3 dana. Ja čujem da je taj jedan što sam govorio kao da je za odnose s javnošću, možda ono što sam pričao ranije, čujem da on je zapravo nešto planira i zato nam nije odgovarao u grupi, da on nešto zajedno planira sa tom ženom koja je nama govorila kao ne možete vi to, ne možete vi to. I ja gledam, je li moguće? I mi sad nemamo nikakav dokaz za to, ali imamo dosta onako dobrih stvari za koje mogli posumnjati. Ja njemu kažem, slušaj, ako slučajno ispadne da je nešto toga bilo, ja znam da se on kreće, sačekat ćemo ga i ovo ćemo riješiti na moj način. Dakle, bit će ili slomljena ruka, ili slomljena noga, ili nešto, ali on kao uzak dio nas ne može samo tako izdati. A meni se ne da baviti nekim govorima, ja ću to riješiti na svoj način. U roku 2 dana meni dolazi poziv u kasne sate. Ako ti me budeš priti, ja ću ti zvati policiju. Ja ću tebi zvati policiju. Nema više priti, nećemo više priti. Dobro. Ti me slobodno priti, ali ako ispadne da si nešto napravio, ja ću tebe naći, neće ti policija pomoći. Briga, džabe ti policija kad si ti sa slomljenom rukom ili nogom. I tu je naš poziv završio, tad se nismo čuli. U idući par dana ta predsjednica studenata je zapela u tolike probleme. Ti profesori koji su bili protiv nas skupili su sve ostale udruge na faksu i koristili te sastanke od, na primjer, udruga kemijskih inženjera Splita, Hrvatske akademske zajednice, znači sve te udruge, oni su dolazili na te sastanke i na tim sastancima su dogovarali sad ćemo ih srušiti, sad ćemo napraviti ono. Šta se desilo? Podijelili su profesore na 2 dijela. Ljudi su se počeli zaustavljati na hodniku i pričati kako će oni nas sa zaštite okoliša koji smo zainteresirani za to potpuno devastirati po tom pitanju. I došlo do toga da je dekan skužio šta se događa i reka sve staje. Znači sve te udruge staju, nema više ničega, neće se ništa raditi dok se taj raskol ne riješi. Ja sam dalje imam moć zato što sam imao sve podatke i dan danas imam sve podatke, oni nemaju ništa od prijašnje konferencije i kako se to radi. I oni bi na kraju više ne mogu ništa, oni su sad spriječeni, ali ti profesori će meni jednog dana predavati i to se desilo. Priča se bliži kraju. Ta studentica koja je bila u mene, ja joj kažem, među mene i tebe neće biti ništa. Među mene i tebe neće nikad biti ništa. A ono što si napravila, ja ti opraštam, ali između mene i tebe neće nikad biti ništa. Dobro. I to je bio zadnji put da sam se čuva s njom. Ona ostala slomljenog srca, plakala svaki dan, to sam dobivao dojave da je plakala ispred faksa, u liftu i to. Čekaj malo, ja sam imao 18 godina, 19, ona je imala 25, taj cura 7 godina starija od mene. I sad zadnji dio priče taj da je jedna glavna profesorica koja je bila protiv nas, sad meni predaje jedan predmet. I ja dođem na taj predmet i mi sve radimo i da bi na kraju izašla tablica svih ljudi koji su prošli. Svi su prošli, samo ja nisam. Što sam ja odmah znao da je nešto prljavo pitanje, zato što sam ja zajedno radio sve analize, sve radove zajedno sa svojim kolegama. Moj rad je bio isti kao i njihov. I dolazi mi mail na Outlooku. Koliko vi često puta otvorite Outlook? Niti jedan put. Ako i kod vas otvori, svaka mu čast. Subotu ujutro na Outlook u
6 ujutro mi dolazi, u 7 ujutro mi dolazi mail da moram doći do 9 ujutro istog dana ili padan predmet. Ako padneš predmet, plaćaš naravno 1000 eura, 1500 eura. 1500 eura mojoj situaciji. Ja srećan, nisam spavao cijelu večer, nešto sam učio. Ja se dižem, idem za grad, uđem u laboratorij, što nisam smio, uzmem radove svojih kolega, slikam njihov rad, slikam svoj rad i usporedim potpuno isto. Nešto će morao smisliti. Ja dođem u njenu ured, ona lista, ona je u šoku. Šta je mene vidi da sam došao, da samo to uspija vidjeti. U šoku. Lista one papire, ne znam šta će naći, 8 puta prelicitala sve. A, ovdje nije krivulja, ovdje on je pravac, je glavno. Svi su ostali radili krivulje, ja sam radio skupa s njima, oni su svi prošli, ja nisam. Ali to nisam rekao, ja sam povukao pravac. Ovaj proračun je kriv, ovo se ne radi tako, ovo se radi ovako. Ja gledam, moj proračun je točan, svima je bio točan, formula se koristi to ste narekla koristimo. Ja gledam, znači, ona to radi dobro, ja sam u srednji ispred, to su ispunim. I ona sad, lista, i samo čujem, zarežila. Dobre, prošla si. Ja gledam, jebent je, kako će ti se najebati, kurvetino glupa. Izađem vanka i ja sad razmišljam, ako ovaj faks tako funkcionira, da će oni nas tako pokušavati rušiti to, ovo nije mjesto gdje ja želim biti. Stvarno nije mjesto gdje ja želim biti. Jer ono što sam ja predvidio, to je da ti ljudi će tebe gurat samo ako se ti po njihovom, ajmo reći, upravno. Šta ja nikad ne bi bio, šta ja ne mogu biti. I ja predvidim da će taj smjer umrit, da će on taj fakultet uništiti potpuno i da taj fakultet će propast. Ja kažem, to je to, napuštam faks. Ja napustim faks. Sve predmete sam prošao na koje sam izašao. Na neke nisam izlazio, ali ja sam sve prošao. Ja napuštam faks. I to je bio, ajmo reći, zadnji put da su oni od mene čuli išta. Par puta su pitali kao gdje je Rakić, kad su čuli da sam ja ošača, ljudi bi bili u šoku. I jučer mi dođe poziv, što je razlog zašto sam odlučio napraviti ovaj video, i čujem da je moj smjer potpuno propao. Od 5 generacija nijedan student nije ostao. Nijedan. Svi su napustili jer su ih sve stalno bacali, nikoga nije puštalo, namištalo nije sve, radilo nije drame. Dakle, sabotaža teška. Fakultet je u ogromno problemu s novcima, ja i dalje predviđam da taj fakultet neće još dugo poživjeti i da je to, da je to kraj za taj fakultet. Tako da sam ja napustio fakultet i dalje imam tu moć, ja mislim da oni i dalje ne mogu organizirati to. Sve i dalje pod mojom kontrolom. I dalje imam veze od ljudi koji su mi jedini bitni tu nešto na tom fakultetu, za nešto sa strane. I dosta sam skužio kako je fakultet jako namištena i nebitna stavka u vašem životu. Da vama fakultet stvarno ne treba, nego to, ajmo reći, neki stereotip koji vama starije generacije nabivaju da vi morate ići na fakultet, da su ljudi bez fakulteta kurac, a zapravo ste vi koji ste na fakultetu kurac zato što vi 5 godina ne radite ništa nego ispijate kave ili state skripte koje vam stvarno neće promijeniti budućnost. Jer ćete vi sa 25 godina tek onda početi tražiti svoj stan, tek onda početi raditi svoj posao, tek onda početi raditi obitelj i to, a ja to već sad mogu sa 20, tako da to je to, ajmo reći, to je ta priča priča o fakulteta, kako se on zove, južni vetar, ovo je, ajmo reći, kemijski vetar, tako ćemo ga nazvati. To je ta priča kako je umrla zaštita okoliša na fakultetu i kako sa krivim su se zajebavali. Eto, ništa, to je bilo to, preplatite se, lajkajte ovaj video. Ako iko izdrža do sada, znači ovo je nešto što ti upališ dok piješ kavu, na primjer. Možda samo treba reći na početku videa, evo izdržat ću ovaj video, čak. Ništa, to je to ljudi, vidimo se i pozdrav.